mwe maane kwete thangu ya the standard ile kwa sia please save me no lo kwa sia ni Ruto wamukiata amukienese TV na kumwendo musiaisi wa Mutongo TV ni nawe kwati wa mukanesa nito asali shabeti wambua nithi ndio kunengelelie maubo alama ithanguni ya The Daily Nation. Aya tuambe yendi thangu ya The Daily Nation ya watia standard bayo lo asite please save me ni Ruto enene yako yangali gosia Bomet mathikoni maithe wa minister wa Malelo Davis Chirchir ithe wake no guthio wa muthenyane wa iyo no ngamie anena nando make mambai yake ya Kalenjin kwa kithio mocha mbai ya Kalenjin na amakulia nekenda mamutangi na indi ngiwezo thangone yake ile ya karatu ya kana na ya katano na indi ningukwelezia endata ngiwata Odhiu ni wa ithangu ya The Daily Nation ni mauvo makonanitie na school fees scandal kana kimanyisi kimwe cha Alliance kila chongelete ndivisi ya maskulu kana si amanyewa school fees na indi bakaumirwa mwiyao wa kananza maya board ya school yusi yalietobuzwa na mwalimu wa school usu wa Alliance Girls High School ayoso wa Matambia lama ilite makimeo mauvoasu me katika page 4 na page 5 ya ithangu ya The Daily Nation na indi ni mungu ithia ndiambia na mo o twendeye kana tuindenia mauvoasu makonanitie ni kana minister muvea wa kisomo Julius Ogamba weta kana muvea wa kisomo nukwethia wiko kunikiliwa kendeni na kwose ya mwalimu munene wa school wa Alliance Girls High School Matambia alama ilite na uo uketina wa Ilobe ila siba wake mwaka kwethia mongele school fees patena itumi mbeane usia kuongela school fees kuma ngili miongo 5 nginyangili ya nemwe na miongo ile na etio school yambe kuongela fees patena itumi mbeane upe na school ingi imwe onaongewe makueni ukwana ponongele slingi ngili 5 na si amina kosiswa niki siongele to baidha baini itumisi ya kuyana niki school fees kana Ilovia isu si kuongelwa utoke kwethi wewe na maundu angi mara trip mara yani Ilovia isu sikibange yetu kundukula kutena bata na makulu mende na kuma muno ni ase mayume monyungu nyisio moma yase kana ti mayani we ni lobisu siende kuongeleka batena itumisi ya kuyana mabwasu no we so mi ndinwa ithangu kana page 4 ya ithangu ya The Daily Nation na ni tulika thangoni yake ile ya The Standard. Kenya's growth must poor pay raising taxes and falling incomes na ndi thangu no ile tiondo umuthe we muthenya wa Labor Day kulilikana na kotani ya thokome manthe ya Kenya bewete kana ona kutwika kindu kita gross domestic product kana ilobila sio ndhiso wa Kenya ni siende na kuongeleka bewete kana Kenya ni maende no kuoneka munondo asendu sike bathukani asendu itatu ila nene kindu chambe ni taxes kana ogesetwa nimekwitwa kana nimekwiba koti munene kindu kila kingi ni levies kana deductions kana sendu la sie kuolwa na ndi walilikana ilobia sia pension kana sia NSSF OU ando maiba kwa kilungu cha mosala wote ilobia manele kana manana kana manatano ondo wethe abuti na kwa ugesethea isu sie kuolwa na ende housing levy ila sie kuolwa sia nomba sia we munini kana affordable housing na ende sie wete kana isu ni mwitumete enethe makoneka muno ba Kenya mondo ni maukwati na ende kendo kila kingine kwethwa kana serikali methitwa yiva ndeni muno kwa ukati wa kila silingi yana tosa na sia ba Kenya silingi 30 ila ni mbingi yolwa nusu sia sienda kwa madeni la ndi ya Kenya kwa bete kwa kelungu cha 60% 30 yolwa yana chambeza ile ihola na ba Kenya siya siendete kwa madeni na ndi kindu kila kingi kiwete kana nekana ilobia ila serikali yiva athukumi recurrent expenditure kwa civil servants kana athukumi ma serikali isongelekete muno ikathenge ya kupika 1 trillion kana trillion imwe kwa ubesa mbingi siba thukumi lengi ikaiba mandeni na mwa thukumi asu maibwa bewete kana mbesa ila mekuwa yikwana na inflation kana uongele kwa mathoa masi ndo na kwa Kenya ni mande na kukoneka muno
Ndini wa idhangu ya thantatu ya The Daily Nation ni kana Kenya na muno isioni ila sithi tuna muisio wa ndetema mende kama ikithi kana ciana cio ni cia koma ungua treated net kana neti ya kusia umu na endi huyu ketina wa report ila yumisio OU ya mituki kwa na nyakana cases kana siko cia wa ndetema malaria bambe ya Kenya nisiongeleketa kwa kinungu kinene mwakani muthelu kana kuma 2020 5 to 2026 kubikioyu abala report ya metuki ikuetakana isio imwe ila sithi tosi muisio munene wa ndetema ta Homa Bay imwe kati wasio si kunikite muno kana ikunikite muno kumana na kwethia otethio lo no mande cianza foreign aid ubikitwo katilwa na bate kwithwa bena matambia la mailite ma kwikithia kana ndetema unyaicha wa net la cia mana utawisi thitu si nyaicha si ufikiana kunyaichwa na kitumia nikiwethia kanando ingi ni mokwata ndetema na siko isu yongeleka ndi report yesu wimikwata kana mawasu makwata ndeni wa page 6 ethango ya The Daily Nation. Tulia dhangoni ya kana ya The Standard. Unemployment crisis drives Kenyans into risky migration. Pengine ukita wa labor migration. Labor migration nebala athoko mimato ndakuma ba magathi athoko ma Uganda, magathi athoko ma Tanzania, Canada, galiko cia Qatar, America, Canada, kondo kwiki bathoka ni Saudi Arabia na indi muno the cia Middle East ta Qatar na galiko cia Saudi Arabia. Kenya ingine mumete Kenya magathi o maandama uya ku ni kwithwa ko Kenya kwewetekana kana kuima uya ma kuyana pe mubango wa kwisela mubyani wa labor ulotongwa iwe ni Minister Dr. Alfred Nganga Mutua na indi ni watia mutalatala wa kazi majuu na indi pewechekana kana ona kutika mutalatala osinu wokia Kenya ni metheto maiteseka muno Kenya ingi mewechekana kana ba imetalatala mesio yekitwe kuikithia kana Kenya maina akoneka balaba wechekana kana Kenya ni makoneka kwisela kila kiwango chonde cha kumaba kuvika kundi su na maitho kuma balabo wetekana kana amone manyamawa na ende ntona nange usishike bathokanyo baka ando mama kawetekana kana ne machieto ne thayo maitho kumea kundi usishike bathokanyo na ende ange makasio ka Kenya mathinete muno ngogethia maina nziasio sio ka Kenya ne tunaona tengewa ya mundu endie kuthukuma ku yangaliko cia Russia esi ende kuthukuma hoteleva na ende atwikithwa musikali wako kitaka ula wivo kati wa nthi ya Russia na nthi ya Ukraine na ende wetekana kana Kenya ingi nimethito maithina na angi nimethito mubaka maitio ne thayo na kiukumanete na komusi kwithwa kote na mawithulo komasio makumanda mawia na ende silikali kwithete kite metalatala mesio ya kwikithia kana la mathinza kumanda mawia ni masoveka tisa kana wina kura siko nuwasete kura lingi ende thini wa page 7 ethango ya The Daily Nation ni kana nzamele ungamiosa kwa na mivaka ya IBC ni minie na kuandikithia akoni makura 2.6 million. Wow. That's a good number. Na indi ndino eseswele na atwaiwe ya enhanced mass voter registration nene na thile wa keli yona nyekana ni ebinda ya mbebi utalo monene wa Kenya weyumililie kuyandikithia ala takuni makura na utalo monene wa ando ala meyandikithitio kuni kura ni amuika. Tuisianisia report ya mwaka wa 2021 andu milioni umwe ndono 5 nimo meyumililie kuyandikithia takuni makura kabindani kala twelekelosa kwa mwaka wa 2022 tu mwakani wa 2013 andu milioni umwe ndono 5 nimo meyumililie kuyandikithia takuni makura kabindani kala twelekelosa kwa mwaka wa 2017 endi mwene kibila wanza melonga miosa kwa na mevaka ya IBC Erastus Ethacon wetakana niwo utalo munene wa andu ala meyandikithitie okunini wa kura na isongia katika manyungu dinsalama umetona ndo mayasa kana ebinda isu ndineana anasema yuko inatosha kwa sababu kuna wakati kunakuwa na mvua ibindengo hithi abena laini na kwenda sempa weyane aisongea sekana nimbe kwithia bena mwanyo wandu mende kuyandikithia lakini kwilikana kana oyu nethia wiba masakuna no kwenda othami kura ya kwithi kinyambo kana mukuyuni kuya makweni withia no wike kana ni manenganite mwamosu indio yethia no kwenda obindo no wendie makweni kwenu na mease kana budget la ivo
nditona kunenga ni mwanongi wa kuendea kwa andu kwiyandikithia andu ingi methia mayasekana ibindele na nenga nitu ni ikubi muno na ni elite kuongeleka lakini miasekana budget haiko although oni otalo munene biu wa andu ala meyandikithitie otalo andu onthe ala meyandikithitie ala ibindani ya muyumwe kati wa matuku 3 na matuku 28 mamuyu wa muyu thele wa kana me andu 2.3 na USS hiyo onthe ikwati andu 2.6 million iba sio aya thango ni agatana yu ilangi waje ba uthio ni wa thango ya the Standard. Ruto laments voter apathy in his Rift Valley region backyard. Aya, you Davis Chirchir ni minister wa Mount Mama lelo Kenya itha wa keta wa Edwin Kipchirchir Koech na indi no natio nethayo no natio muyo muthenyani wa iyo ngaliko cia Bomet Musumbe Dr. William Ruto pamwe atongo yengi thini wa serikali ya Kenya Kwanza na serikali ya broad base ni manabikite na indi Musumbe Dr. William Ruto ongama na asiendenda kunena kithiomo chake cha Kalenjin na muno lewe mathikoni na mena andu angi mekipathukanio momete kuma maingi si kipathukanio lakini asiete kilwane ne Kalenjin na indi ambia kwiso bandu mamba Yesu asia andu 5,000 kuma mbaye nesu kana kuma ngalikwesu ya Rift Valley nima biki miaka 18 na mayosete ibandi kwa uma isa kuyandikithia tako ni makula na asia enenthi milioni 1.3 nimeandikithia tako ni makula lakini maiko na akula ngalikwesu ya Rift Valley na kwa asia ni mamulekelelie na etho ni mamwendete ondu mekwa asia mundu masia ni mamwendete mailite kuyandikithia tako ni makula mailite kosa ibandi nikenda memukwata mbau mwakani wa 2017 mwakani tuendete iloketho aitikibela cho sumbe na asia wanakutwika kiu ni kiendeye andu asumake maithitwe maimo kwata mbondo bailite na nicho kitumi wendete kwitia kula na kwitia wate na kwatu ambao ni ngaliko ingi ni baingi ni malembe tangi indi langona the Standard weki doyeletie ya second giuni kio sana sia muno kwa Gisongora City, those carrying the country's daily hardships are being asked to rescue the man at the top. Yani kwa kikamba anwala maende no kuneka ni utongo iwa serikali la yibo ni undu maundu maende kwitha memo ni momo okulwa matangi mundu lawe yulo yani Musumbe kuliene nthi langothina muno mamutangi ende kiuki watekana kana nikendo kio sanesia na ende nthino wa kuthina peke nikita inflation kana wambatu kesele Indonesia ambatite mbesa inflation yokite kwa kilungu cha 5 katono thantha tu kana 5.6% pala inai ina katono ina kana 4.4% kwa usiendo nisiambatite thoa aya ningo ntaje sendo sike babokani manana mambatite thoa kwa kilungu cha miongo rasuna ile katono thantha tu kilo cha manana kinaye 81 oyune silingi ya na imwe na malu wala tuisa kunomba 17.4% kuna monza katono ino yolwa yana ikamba chembesa fuel kana mauta diesel ambatite kwa kilungu cha 19 katono ino yolwa yana petrol ikone tatu katono tatu yolwa yana na ende metongi ya gas kana gas ilasi ya kuua 6.5% thantha katono 5 yolwa yana nama ni ambatite kilungu cha 11 katono imwe yolo wa yana na ende ya Kenya mewachekana kana makonekete muno disebetika nao nathi kwa manana ukeyo ndo utabu nasikia isio yukilia wona mundu wina manana ukethia no kwenda kwa kwithwa with associated nake ukethia wina manana kwa kunyomba yu tuikunikila ho mawangi makonanitie na ala Steve watu nengelelia makonetio teti ni kana president
Dr. William Ruto no wende na kwibanga undu ukwiva sielembeta ya Mount Kenya kabindani ka kwithitwe kwino sindano munene kati wa munini wake Professor Kithure Kindiki na munini wa President ula wa Muthuluku Motongo-ini Rigathi Gachagua aeli mayende yanakuwa na nyamu ula wina binya munene wa kwiva sielembeta yu ya Mount Kenya andini wandambuka President Dr. William Ruto elembetani yu barona thoke twe ni munini wake Professor Kithure Kindiki numini anakuwa na nyakane na mwikio na thukumi wake na kitumini kiu pena dalili kana maona nyuma kana no wo kutona kwithia mwanyani wa munini wa president alikana kana kiki kwa kabindani ka ngali mengi ya ODM na mno western mekulie where do we stand in UDA nondo and in power lakini na President Dr. William Ruto ndini wa maoneni ala withitu ayumia edita yasi Kindiki anatosha anafanya kazi kwa urahisi hana kisirani na anafanya kazi ambayo anajua kupanga kazi in short na indi kitumini kiu bena ndala pia wataume mthini wa serikali makumelembetani isu ya Mount Kenya na pone kanta maningeto mama kana makaningeto responsibility ya kuikata ya kuendea kuikata kukusia numbers from the Mount Kenya region na wewe ulikamekana ukakabindani kana Rigathi Gachagua kwase kana isu ni elembeta yake yilambu wewe mwene elembeta yuko na hendi kingpin na kwa numbers wewe na sio sijui itakuaje aya Thango na Kalonzo links Kitui clashes to plot by state to delay general election. Na indi nulisekana ni kiendo cha kwa machamonoko yangaliko siya Kitui ni kwithitwe kwina ngusanisyo muno katika enende Kamba na aithi ki Somali na indi Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ndana akililia kiu nonenia muthanyani wa iyo na ndi akulia mbaino si kalendi na sioka bamwe ne kenda usethia ni mane na nia na ne kwetho kwena muguo ya seto ile chakwikala na ithoko na indi nena yoloa sindu ile sike babokanyo asa musumbi Dr. William Ruto ni wesekana Kenya mayo mwenda na mayi kwenda kumusa kwa mwaka ni wangilile miongole na mwonza na kwa uki ni kindu ki kwenda kutumika nikenda ndi wesethia usakwani wa mwaka ni wangilile miongole na mwonza ni wasonjo nambe kana kukoseo bithoko na kulea kutheniki ithoko ila sievo nikenda usakwani wa mwaka ni wangilile miongole na mwonza usethia ni wasiku mombe na indi usunu na ni wa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kindu kila kingi asa ithoko isu siothothewe ni minister wa maundu ma uiti Aden Duale na indi balokwasia kana Aden Duale ila musumbi wa eko yangaliko sia Northeastern Aden Duale na waisia kana ndo lame opposition mailete kuitekelwa mabete ngaliko sia Tana River mandete na kungaliko isu na ende aseke une kiothotheye ithoko yasia kana ni walite kuosa wa matambi ala mailete ni kwithwa ndia Kenya ni tha na uthasio wa kunena lakini ndo ilete kunena kuingianisia mbai mwe kwa ila ingi ithango ni anana ya The Standard naona ka video kangi kwacha mundu none kite status na tika sio nisi iyo we na meeting kana we na ikundi kibabakanyo imwe ni ikundi ya ndeni ya Kiislamu angene atongo imakumelembetani ya Northeastern nao mbekila mundu akwete ngewe mwe ya tutungie mugo lakini no likana kana ene ndima kumelembetani isu ya mwingi kana Kitui na yaseka na mama yethi wanone nyawa muo kabindani kala andu mume kwendea kuwa na yuki ndikila kifani kana kindu kila inona kithukuni pena mundu nona wawetu mutini aitwa mwana kabyu na andu manzu ye mbololo na yuno zeni ndi kwacha twesondo kutinda omonthi na indi twekwatia mugo nukikati na indi twasie tikikithie ni kindu cha kwesilelwa na indi video cia mitandao ni sometimes ni tona kwela lucha kwa utwetele communication ya authorities na indi mawala makithi wono dika katuni kwa umonde ni Labor Day umonde ni Labor Day utambeto dika katuni ni kana tumini kwa katuni thango ni athanda tu ya The Daily Nation ya The Standard ya sekana ni kwendeye na kana uiti no ndeye kwetha wena mbesa mbingi ukesethia Kenya maiva muno
maondoni ma uiti ona kutoka serikali ni yongelete ilo via thini wa maondo ma uiti wisite kwisaithia mbesa isuti mbeanu na ndo ni mande na kuoneka muno ni mbesa ila mekwiva uiti na ende muthesi funa ya sianga liko ya uleini elito kwatia ni ya nikenda ende wisaithia ni meno cha musumbe Dr. William Ruto za kwa nini wa mwaka na wankilile miongole na mwanza katuni kasiata katuni mundi muthenya wa Labor Day, same government friendly Labor Day dance. Ndise wewe hakelo hata katuni kau. Same government friendly Labor Day dance. Okay. Nizi anumethe tumeanza kwa ina mawe ya kindu cha mbeo na umundi andu ingi masia they are not happy. There are no jobs. Na serikali ino ya President Dr. William Ruto kabindani kala yosi uskani kana yosi otongo ni athite kana ni kuikithi kana bena mawe ya kwa kila mundu. Lakini baina mawe ya makuyana. Okay. Na yuka tu ni kau kona ni mundu kaisunga na matongo media ko yote makwetisio ke page 14 thangoni ya The Daily Nation. Tumina. Aya, mzaisi ya YouTube yangu na kunikiliwa madhangu nitawa Stephen Mwema. Kwa nitawa Sally Shabeti wa Mbua siamina kuidilika saa umwe na nusu. Witho kwa atiania na Jeremiah Kizito ngalikuwa yengi ya salucha na saa ile. Ndikoma na naku anteno ya kilungu kingi cha amuka tuina mweni. Na wani utila huu na mwagana ndo akosea isi ya tuitha nengi kwa ndani kwa mweni.